Obožavam prirodu. Voljela bi da je ova žaba prava, da mogu da pričam s njom. Živa sam, ali me ne čuješ. U pomoć! Moraš me osloboditi tako što ćeš rešiti zagonetku. Zagonetka se rešava tako što se odgovore pitanja, a svako pitanje se nalazi ispod nekog drveta. Prvo pitanje se nalazi ispod obrežnjeg oraha. Vau, ova žaba priča. Prava. Jao, šta ako ne znam ta pitanja? Kako da pomognem žabi? Da li u pitanju ovaj orah ili nije? Šta se to čuje? Slušaj dobro ti tamo. Odgovori na sledeće pitanje. Odakle potiče pesma koju ćeš sada čuti? Slušaj pažljivo i onda daj odgovor. На китарата, Васко жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. На китарата, Васко жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. На китарата, Васко жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. На китарата. Je li to ona poznata pesma iz Bugarske? Na kitarata Vasko žabata. Odgovor je tačan.